Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bekton Rainate Lam me Tonrio Dare Asai July Tarik Chui na Padai Kum Singne ni Chui na Pungu The Gaanphiu Mail Tamenglong Local Newspaper King in Sam the Call Tamenglong July Tarik Chui na Kathum Health Department Government of Manipur don't transfer kani posting order July Tarik Chui na Kanai Kum Singne ni Chui na Pungu Nung Tipat kan Mai Kautai Medical Officer Chui na Kanai ta posting bam ti kalai kan Mai Kautai District Hospital Tamenglong Council na Medical Officer pang Thawkon Kanthe Manipur Governor dong order Lokdongbam Lender Deputy Secretary Health NFW Government of Manipur resigns na tipat kan Mikhauta District Hospital Tamenglong Council na Rongmei Doctor pang Thawkon Kani Sangai diak may retransfer and posting order kotai District Hospital Tamenglong ko resunatu emo nunta district by thang Thawgan kan may makane ning tawlo nuwi Tamenglong tong CSO District Hospital ko manpower pa na Rauba milam ko memorandum Manipur tong Governor Ajay Kumar Vala kang July tarik padai kum singne ni chui na pungunong tilaw kan jongi kani tarik rut na tacha July kum singne ni chui na pungunong tai Tamenglong headquarters ko mass rally tat kaina demand azu Governor ko sukan may kautai District Hospital Tamenglong ko medical staff pa na Rauba milam ko zau kut law kan demand sunat sang pungu ultimatum tilaw kan jongi Mida Khao Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L. Angshim Dan Sawarini, Tamenglong Khao Health Department Khang Kalung Lau Tiang na medical staffs kani medical equipment tilaw inbu khang Higher Authority Khao Persil su in thag magna Guangkan Chongi, District Hospital Tamenglong Khao High Medical Infrastructure sunatu gai inbu kubam ti tiki manpower raw mi high kung may ariu na bam chongi. Tamenglong July 33 na katum. MSPCL Rui, Paika Tamru na kanai KV double circuit transmission line kum singnay na ru kore kahaw na kasiyam kan metong land property standing crops kani tingbang tong compensation ti khang June tarik ru na chanay kum singnay na chui na pung khawtai ultimatum Chief Secretary khawtilaw kan jongi bu khalung khaw compensation tong sian dai tipat magit hai Paika Tamru na kanai KV line substation riong pang hai function tini tong ramte tuna sa kan jongi ultimatum khawtai RTR report hilina Power Grid Company re February kum singnay na chui na padai khaw compensation sian bam danka Kror khat lag chui na charuk Singringu na kathum phai pung riksanai na patai point 0 ta chat hai tower charuk khang tikan tongti tiki rampau nuntu asa ingan la taw magna bam di 8 na sakani phai khatam ru na kanai KV double circuit transmission line tani me ma khotai compensation hai ti puni the tuna Migan khawtong local MLA nung barui lumnu mai lat salaw kan jongi lumnu mai jam thailai na kabiu mai nam mai nun khang compensation hai ti magit hai August tarik ta chat kum singnei ni chui na pung khawrui Paika Tamru na kanai KV line substation ring pang hai shutdown subam nuwi to na ti thai kanei. Infal July 33 na kathum. Manipur Government Higher Secondary School Gweduang kum singnai na rut na tachat batch contractual uza phatsruk in burik kanyu to service regularize sukhang khani salary ka gansa na tipat lautan tan khang demand suna pen down strike tat kai kan mai asai rui zang nei thum tang kan the pen down strike that lecturers association Manipur kum singnai na rut na tachat batch resigna Monday nung tai rui tat kai ka hau kan chongi protest tat kai ba mai contractualize uza goi rui January kum singnai ni chi na kanai khau la lau kan mai state cabinet decision tai Tan suna tan pat lau khan demand sukani January kum singnai na chui na kanai khau state cabinet recontractualize uzanun tong service regularize sukhang ding lau kan chongi kumna April kum singnai na chui na kathum khawri ka hauna salary high regular suna ti tan khang ding lau kan chongi ti kimi tong la ding kanai tai asai ngan na tan suna tan pa lau magna pami tuna pian mak mai indau kanei protest khau ka sa my lecturer as Anita Rechamla mi khau sa indau kan me thilaina contractual uza goi rekan ton duty goi luning gutna tatkai ba me inbu na election duty nga na tatkai chui na tatkai kane tiki kanyu tong salary high regular suna tilaw magna ba me tuna sa kane uza nun tong strike re insam na nun kan kabiu ba mai ti high uza goi re lung hap mai inda we tiki uza nun goi sendui kuk mai azu ariu ba me sang re strike hai tatkai bam chonge tuna sa kane Mita kau school tung insam na zurini government kau kanyu tung lyric insam mi kau kam mai tilaw makhang demand suna protest at kai moi kane lecturer nun te red sang saruk tung strike hai kanyu tung demand chulaw maksan tat kai na bampani tuna ti thai kan the kumna Manipur's government higher secondary education system kau kong ta mai azu nai ba me hai government roi lungning kut law khang demand su kani mi lung kau lang mai higher secondary school ta mai tung principal Richard Yo Tamenglong kang ti kai kan mai letter kau pen down strike hai roi class 11 kani 12 arts and science in some nanun kang kabiu may naibam te tuna in some nanun tong welfare kang kakatna kage nai may tan sintaw lo kang zangway kan te Dimapur July 33 na kathum Assam government re-eviction drives ran na tatkay ba may lungkaw che chang mak may illegal immigrants Nagaland kaw gudbam nuwe tuna Dimapur Naga Students Union re kasinay may authority nun kaw lunggay may sign daw kanti DNSU reduce nung
press release isu sukan mekhau Nagaland state hai Assam le tuna border share sumaibam paina nayi kumna zausin tangamak mai district azu khori kapang thangri mansai Nagaland kau gubam nuk mai jong nayi tuna ti thai kani kapang thangri kabam kazi thai mak mai nun guangai mai hairui thai thang socio political fabric kau kuk mai azu ti pat lobam nuk mai jong nai na bami tuna lungai mi tay DNSU re sa indaw kane press release ko tay DNSU re government of Nagaland ko interstate borders area ko ko katum na security law inbu khang ti thai kane kadai suna Dimapur railway station kani bai mai entry point ko security law inbu khang sang hoi kane ala mitia ko kapang thang re man sai good inbu ma khang security personnel law inbu khang kani surveillance system hai Titan thau khang sa kani mida ko DNSU Village Council Youth Bodies kani law enforcement agencies ko rui ram thai na bam khangi sang hoi kani inbu na DNSU Republic ko kha lum sinu mai thia khau kapang thang rei kani valid document mak na tadba mai nang new nam town khori ariu tung na ye thai katum na kazinai ma authority ko report su khang ti thai kani dilong mai nun tong rights identity kani security tangak lo ni mai hai mai ko ina tong thawi tu na sa kani Infal July 23 na kathum Manipur government re district authorities ko da kan di bai thang roi illegal immigration good makhang zau century diang khang direction ti pat kan thi home department on directive ka deputy commissioner kani superintendent of police ta international interstate kani inter district boundaries ko ka surveillance system hai zau century khang ti thai kan ne lumsi mai illegal immigrants ari we thai ka tu melung khau reports ni nai kum na biometric kani biographic Colleagues sumai high mandatory suni na to na ti thai kani immigrants sun alat mitia kau good make way da kabam akhat kau ti bam chui launi na kumna kaniu koi khang humanitarian support ti launi na tiki local mainun ding kau ti bam kariu makhang ti thai kani home department ong advisory notice ka da illegal immigration koi da into my legal procedures kau thau handa khang ti thai kani mi da kau district way police officials ka za na committee form suna kapang thang ri good katup mai bam koi kau monitor subam khang ti thai kani inbu na border pass system bangkau exit entry point ko South Century law khani ti thai kani district level task force ai additional superintendent of police resigna DC's office officials paramilitary forces khani biometric staff nunta ti ka zau na tan katup milong khau sin thau lo khon ti thai kani mi high state khau demographic balance khani internal security da ngak lo khang khani in thai thang kuk mai ariu ma khang re sin thau bam chungi tu na ti thai kani Infal July 23 na kathum Manipur Congress President Kaisam Megha Chandra Rui, India Tong Vice President Jadip Thakur Rui, Parliament Monsoon Session, Kahau Rapnung resign sukan mitai kalamba mi intuk may naibam kani to na sakani. Home Ministry Rui Dhankar resign sumay jam tay may kwekaw ti thaipat kanchonge. Congress Leader Megha Chandra Rui, Jagdeep Thakur resign sukan may tiyak hay lumsi khang nayi. Gujarat hang Rui kong may leaders kanay. Modi and Amit Shah tong pressure ka Rui resign subam tuong bam nuwi tuna sakani dangkar hakating kum riksanai na padai tangkan the kum na kamai August kum singnai na chui na kanai khotai rui Vice President of India khangkada lokan jongi kum na katong tenor hai kum singnai na chui na tsanai ngan ni tongi Manipur Rajya Sabha MP Lesemba Sanajova rui dangkar hai mansai lungning ti thau lo thai mi leader re pumgai na panti lungsing mai leader subam kandiu tuna social media X ka post law kane noni July 3 chui na kathum Assam Rifle Unit Hospital noni rating kum riksanai na pungutang mai gan thau langdabui khumzi part 2 ta indrui nsau na ka khang si ba mai da raza lo kan thi ka khai nai me indrui re chau lo mi tang ka khang si thau kan mi khau Assam Rifle Unit Hospital noni khau pungwang kan jongi Assam Rifle medical personnel nun re ka ge nai me treatment se lo kan mi tang indrui chau lo me pu tai kai mai da na discharge lo dat kan the Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik chui na padai kum sing nei na chui na pungu Lao chuan ting rai nai ka lan ting zin muang nai zing bang ting rai nai ye Dui luang bu tarik chui na pungu kum sing nei na chui na pungu Lao chuan muang nai ye ka lan ting zin nai nai ye zing bang muang nai ye Mai ka gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rei ka ngan mak na thuan ku wei Asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi In thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ku thei